aprang sila ke International Women Day labang isia point lo lapen hinia point bage Article 275 lapen 280 ka chepre ajak kong lapen ke thoma bage lahen lo pini advantage Assam ko laso kutha lapen isia bage CBG lage Ambani tomhan longle ki PG ko amen pen labang so project itum alle lapen akan hok kwan sekar biara itum alle long poma lapen akan hok lapen kibangji lang awi apan ko kusomsi kemesenti makahen hoji ma ko pataksi ni tum chekhan bonji lasi non aprang si lage nelia kai sa sakri rong farmasa dipon ko pini lage special soal tum arani sominda made International Women Day pulo la International Women Day pu katalon na ko alam theke la henlo shortly abake 19th century malomben kitchen ron do bomahut la industrial pipine la pongso kache song hut so arlo to ma duki do kang chirben kilang ipen la se hini athi men pon hala da bread and peace him la pen ningkang sam him jot kalilo bread pulotang de an panda internal amining mage ro pon de lo la se hala pongso hut so arlo tum kache song ala to makim mang magala halo asomar ame thang pen apa ame thang pen amat an la pen ningkang samlong naji kusi hini atim che song hono lasi aprangsi ini lagi International Women Day aputha sineli jias mana tu ponpo lasi labangso International Women Day lo ong dung adin ke ason kilun pen ke kan pen la pen ason along ke la poson ke thek kapek atelen pen ke cepek lang pon la pen along pen abang ke legal terms ka che than pon aron ateng ka che than pon la poson do kasi non itu pini labangso International Women Day APHLC pen ka celebrate dun mare so arlo arni ko labangso ka celebrate dun nangli pen ke than kang tu mabang ke labangso India a constitution pen ka chera la pen iltum Karbi so arlo tum ba women tum ko pan tingno nang la poson ke thek ke dia khai ba son legal na kwan pa prang na so ta so International Women Day lake so ordo dum hanga panongar ni no ke tanar ni no International Women Day lake aninkan one tami every year we celebrate International Women Day in March 8th asi la International Women Day to celebrate the theme to commemorate the social, economic, cultural and political achievement of women around the world. Biar tiap Anglong soarlo tum de soarlo tum latum social na tu tame economic tame cultural dan political achievement na mukha latum han kapanong pitan la masuk ke talonani no. Kasi landam no pulodang te women la Women Day la masuk ke talon la history la origin landam no pada dingun te mas kita dai kum landam no pulodang te Austria, Denmark, Switzerland, Germany, Europe lo masih la masuk International Women Day ke la pangan cheng lo. Tapi lagi March 19, 1911 ini kan posisi history lo kami tu na. Hei namong no, pulodang namong no. Tapi la mambong si non ili tu India lo cakali mas kami ili tu na India lo kan mai step ke do, tapi even in Karbi Anglong kami lo magi International Women Day ke tunggu paketan dan ke talon itu no. Lan so sesi tu talon pakai na lang polo. Ili tu festival to kapre program itu pakai pipi. Sita payani, made women atau mana masuk kapanong norpen program itu lan arong cipi udah dik. Sita itu ngecini nam nai mangralo. Women are a special gift from God. Arnam kan isi ke hetana gift lo lagi women made pay itu mandi. Lasi dah aman cipi udah ni. Lasi pini tamai itu dah gifuklah orang tamai itu dah itu ni PHLC Central Committee Women Ming asongjap even hanu already. Women have the power to do something that men cannot do. They are very strong that they have done some work that a male or a man that cannot do. Kupilo bulodang te dulu la somong sedang isi bangke they gave birth to the children. Di osoman kuna mahang pakai lagi painu si apa sordo si jako nujom mati. Lasi lagi arnam special gift sordo nang gipiga lahlo. Pinso tu ngal soja ko ngundei. Lasi ko anu ki tuki sung gela ke pai tu mate women tum se chini chok. Apo se sordo tu hanke tu aman pipik nanji. Aper sordo tum apan itu tum rum pantu nanji. Even in the Indian Constitution Article 11
of the Indian Constitution. It mentioned clearly that women have equal rights in employment, including without discrimination on the basis of marital status or maternity. So, swallow to the soapin so to Mason and Taxi, Jingbar Cree, Kilong Nanji, and Jarasomami Kilong Nanji Arondo. The Kachari Natu Punon, and Jarahis Dami Sakuri Natu Punon, Kiklem Gedam Natu Punon, and Jarahis Dami, Sopin so to Maten, Pin so to Maten, Patuna Jingbar Cree, Kilongji Arondo, Mada Ondo, Lake, Article 11 of the Indian Constitution of Tokyo, and Captain Ding on the Tokyo. That's what I say. Article 14 on the top, equality before law. What I talk, treat all the people the same in the eye of the law. Was I talk? That's what I talk. Only man pinso the man say that equality does not are so unequal. What I talk. The other talk equality before law. Treat all the people, both male and female. Treat all the people the same in the eye of the law. Aron along there. Pinso akan arloso tame nakachip plak awalo kachip plak awalo, they are equal in the eyes of the law. Lahelo. Lapan Article 15 on the Hanaga Togdo forbids discrimination on the ground only on below religion, race, caste, sex, or place of birth. Nasi Article 15 on the Hanaga Togdo ada Dhorom Nathu Punon ba ladak sex bolodan pinso arloso di lake khanda mawe pin la we pin anje hada. Article 15 on the Togdo. Nasi so India to daftar nili international women de kata mohon di kurung da nili ala 12th century long India long kupisi ke jeplang momla solam da nila support hano before the British came to India. What is happening in the Indian society? Especially this thing prevail in the northern part of India like Rajasthan, UP, laban de la zona de Haryana long la so system ka puri dundo evil society ka prevail do Indian society long. Like British mo ya prang lo like sati system. Nasi sati system lanon school gitu no lapan college gitu no university gitu no anje chini ji sati system ko pilo bolo dante sati system like heno pit itu Indiana society lo harus prevail lo claim lo harus India society lo je komane anim sopi ba komane harus manon si apena jawaju lo bolo dante penan tu mira kami Josi komane bangga ni penan gitu hoptai silan dangta ba chiklo yon ber dang pusdame apena no si kopene ki so per accident thilo bolo dante gopilo apena no phan Megi kong dangun la sopia phan area ken kokhet sa kiring ban me pindu nai la helo sati system la so system ke do ko pena jo ong dung adai ga me sordo tu de ajahar dung ge che parmi mirak la apena thilo tu asumar gen ko pen mana tu phan la apena phan ni ge tong masin ni tong kon du ti la ke history lage to pachu bai gali lage na to books tong la gamote te no ni la pen google la gamote te no what is sati system lo dande seta hi British atom India lang lo pupen ke la soron henoda munit jongjong akira nga dai ben man pathira me kai ra puthe long si British atom masi papen Queen Victoria setame order na kisi la so sati system ang ben nani pulo papen India long hexar atom antan naturally dampen hexar atom do Swami Vivekananda tomson papen Raja Ram Mohan Roy tomson la tum la British atom long kachara tum pena josi la bangso asati system papedalo Lord William Carey holo di lalu nasi lahai kapal wedet penapor suarlo tum sedami isia manlong lo suarlo tum sami kireng je man isia respect dolo lapen pinir ni Indian Constitution on Article 17 long katolo Article 17 long je la kopilo untouchability amukha lapen lahai kelang rem amukha bangke abolish dalo pada Indian Constitution okha Article 17 long top dalo lahelo nasi IPC lapen IPC lapen ga kapre aron ga dulu di lapen ke lahai aron keto nang okte bangke lahelo jong si lason suarlo tuhan kelang rem suarlo tuhan si laposon pisung dalo bulu tangke balang rem dalo bulu tangke latu hang punishable kusi aron aten latu man ada areng kami niabine po bate jail kami khap po bakes kami poloko tidak lalu asi International Women Day alamnya si ditanu pre dingo asi nilin bantini International Women Day pada Indian Constitution Article 11 Article 14 Article 17 lah alam tan si ini begitu lo pen ladak non ki jongjong kan tu nili jongjong pen lang lain lo je itu malong culture long tame mu pen ang pulo jutang labangso keche to ma jutang long dai sikai no do koklo evil culture bosi pulo nasi law and culture change with the changes of time nasi it is not stagnant bosi pulo la kedower hormu kali adha ka hormu binan hormu bang tum
reformation man nang ko reform nang ko ane ake muda hormul te tum chenar ko ji nasi non modern era or bangke non kai kimi non bangke ni diga chini da mateng bangke mane evil culture puna ko poverty is one of the evil culture prevailing in our society pu itum puna me poverty ki duk labangso ko pia posi tum duk ore lo Karbi tum but traps tum ki cholong le pena pot kahino ki claim ki cholong le pena pot ang tan ki kidam na nasi la so poverty itum minimize de kipi jum je phan ko kusoma toward ji labang so poverty ki duk pen unemployment pen itum vorenga ve pen itum aphai ilitum kang chi pen ki thinang ka ve pen itum la poson ki claim ta itum society long u nasi non ili labang access or question ba ken ya ki hai sar jai ka tha ma sha jupon po ate itum democratic country long ke 100 by 100 mang ke itum pijum can measure high so that up to some extent we can maximize it itum pijum un that high nasila so poverty mane ki duk lapen lo ke charli ka ki phodun de ke tangun de kana pot itum peer thelong ka charun ji kopan ma itum ke thek gre do nai la so aphai ba itum jum de ti sala se what do you think from your opinion so kota Kardom ilitum kiduk ta isi kopulamaho isia kewan nang di kamatha sungkrung alam lo kiduk baret titi do non ilitum kapi planji ke joy kike la government asakori ki pi la hello ke joy nail Athema employment ki pi nei sokidar ki akam ki pi guard akam ki pi pion akam ki pi lalu tek tepin atumta nei class 8 aprang hoke class 8 pass nangji pion pini pi tu ilitum dat Karbi Anglong ke autonomous council report lake itum emithang ta a standard a class fix me Class 8 tu kali class 3 pas tu manda pidat me kuda pume di amen je tok ke nangi ja semen ke pulai elitum silam det kami kupia posila ke nili pudam no ma nilitum aprang ta training ke en hotel la salam klang lo kupia posi sakori pinang jima walam itum tribal tum kala entrepreneurship hadi enterprising enterprising mane la tingkai jaira ihilut chok claim that la person atum kali tribal atum pulatante la si la tum phan kinoi ke government office along kam ka claim la helo ke joy nail la si non Karbi atum la pen Anglong arat atum phan ka pe plan gi pulate osomara tum ta logo pe thekji ahem jerson ke pachi kim thegi po jong si litum ma thalutan te enterprising amoni kalija pola tu laptu ma phan interview hala bang akithi atum advance atum aphan ke en interview ateng nang nelu dake joy ki pansi interview ke enang yanta em akorti lo pot po em don lo pot po bang gali lagi itum schedule ar lo sita hala all are equal po alama bang lapen ke tek ne atu mene atu pansi pinangi kang wai kang ne pidon ne hala line ateng hala ke chari ateng pen lem tek serja panse quality do na po oi a quality do nei a order dur talang nei ke di a order dur lang nei kai ti hor ki chun tong root aphan le pia night chokidar akam pilot lage je plan pilot lage ajo ka pe hon di pilot lage hon di pilot lage la pot halai hui lang FC interview and PMC seta hala mongali bihari asamis ban ne tom phan ke an interview son ka leader nang poda bange la pen sakuria bangke ke do an asakurita jong si Karbi la pen tribal tom phan jong si pichot pulote dor club jenak non kata nono bang la pugali de itu 5% sinonge long dun tucho
5% tribal atom fan po bangay lagi. Hala plain discal alam lagi. $60 do alam kali lagi. $60 lo ke tum 100% lo ke. La pot si ilitum kacuning rige la council atom fan kacuning rige la 5% an Pichot 95% ke kecil tu mapan pu Allah bangke la ke cek kroy dun nulu la bangke la 95% ke kecil pan ke pinangi pu Allah ke do ko bangke hala Scheduled Tribe Scheduled Caste Reservation Act 1978 hala pen ajak la si hala ke itu dun nulu la pen hala aku recently Direct Recruitment Act pu pass lo 2013 na nikal la ne pilo ne la bangke hitung ge dunu la ke hala tu mapan jong si itung direct recruitment ke claim yu polotan te council si amit hang si la bangso direct recruitment act aku silam tunanji lailo itung si kidula te alamat teng an ke itung jong si pion ke doan sokidar ke doan guard ke doan Mali ke doan, Mali buta doa mati di. Sweeper ke doan, Mali ke doan a post. Hala mitura ta, jom si mitura post ta do pelende la sweeper hola mitura post lo. La anta itung Karbi Anglong aratum han PF pulate dor club jilang no mata. Angge hala tu ya adon tinta injing tu take back po. No nang litum ilitum wrong beteta dam lo te teklong ji. Amuni sor government command a mele blab asomar dum lo podi lo tedi apu ko na lo temde hada sukidar kam se klen di sini di landa asomar tu apan do podi un aho alam lage lasi itung ni sarkar domale ki putor pare ji kam tung de kalilo mothe itung siksidul aron en pe melote la so kam klen un lo itung ing thul un no mata Eson bang senta elino mata pudu nangi. Itu jasemet Karbi itu mabang. Pion kam su kidara kam kelong loge. Amat arniwan ta poisa long wera pojo. Amat arni kang sam hala horgiju na bang ako pete judat teti lata. Amat kasi plan jo bang ke pion su kidara tu arta ningkan thom kebra po malong lo teti lo teti. Amat apisu abang si dak council lo sokidar pion kam nang choklem unturong titik laku ya la si hala ot idur ta chepe menang po ke chubijun an ta chepe menang po la an ke itu ing Karbi atu Anglong aratum adivasi la pen kilonjia ohomia tum hanta itu kirung pang tui unji pe plang unji la pikan parge la plang den note asomar tum da BA pass et lo pote dak pe pion akam kecuri dan council long pucot kalinet po ke anpar ke ACS sedan un po IS sedan un po ke anpar ke doktor man po ke anpar ke lagi intu bom po lagi lahilo neli po ang tu nang li kacenya tu nang de council na negligence dulu kilang ponte do weg lo lagi no do weg lo non itu master akam ka ipon non itu long de bomali bihari tumlok se master akam ke long lo itu ma advance itu lo ke tel tu तो सारा किरो बिफर पिगलो क्लार्डा पेनली थान पन नपot na sin non bangke ये दिन किलांग दामपेन कचिनी दाम के हेलो जे ong dung asai ba arpu bangke council tum jongsi ke charli ke tang rong han jongsi lang boreng awar sai pi pulotang te lake isi kaching thur ponji awar sai bang dola ngathi lake tum autonomous council popor lake 6 schedule pulotang te tum tribes atum phanan se panong pilo posi ilitum phan lake 100% ilitum phansi nang pia kong dostame nona bangke aron kitok tanga ting pen ki claim clear posi ilitum na son lagi ki phona ngla akiru pi par pi lo sir ang phana posong tarda pen ki than pon theka pot kasi non tam na la non next point bang ilitum ki than ka chimum dan je bang kan hello ele tum non andame ke the ke ding tum kamang hudam ba ka confusion ason dolar ye MOS along mate lamdon ka chitok la signatories atum sitame amethang Facebook pine social media long ta thelong no je non
tangka kipa baca pan bangke article 280 India a constitution a teng pensi tangka nang lunang po ba alang tum ka chinida ma una ja ko bangke la lo article 280 pe jong se deng lo pulo tante la bangke direct funding bu se alang tum chinida la pen la sinong anda ning jebo la pen article 275 la pen 280 ka chiprek la pen aja ko la so puthak nong anda me klar dak dedet na ong du matum ke kusini di chinida la sini la bangke sarap along sedang tu po la so PGS long sedang tu po la so PP mo sa long sedang tu po article 280 la si signatories la MOS long signatories tumta methang ning alam cipak lang kono social media no je article 280 pen jong sil tum fan tangkanang dolo pote direct funding pulo la pen la tangka ta me long uji busalang tum kama thaba ka chini dam la pen 275 tak la sila so ni angbong jong sili tum 280 pen nang lorong pulo tante itu ma akan na hok la pen article 275 ateng pe Indiana constitution ateng pen damote itu man alli la so ni putak nang di tiga pen kata sani ilitum anon sharma committee panta lo pidun et la pen hala so lo pidun pen alangli report along parliament along ta place at le non api BJP itu aku tantu pet par julong anon sharma report bang kuan inu ue amadhala ilitu mapa ke me area ason an ke than la putar julong alam bang la pulo direct funding pupu konat pen konat ke bang apan si direct pulo ilitung kacini ge robara tatung kacini ge direct pula se central government si apoisa dak council panang lu plot titipu ujo council panang lu plot titipu direct funding kali lo lanco kali lang central government si direct ha rong asar pan lu titipu la si hala rong asar dom ha ninga parong iweret lo rong asar dom han lu plot titipu direct funding pula te positif non ilitum lam tunang nilihala lo an ke pudak at ide ko lo an ke puji ke putek je hai athemai tu ke tok jer penda central government han pi ad da salam ante jong si direct funding article 280 pen itum deng dun dat lo article 280 deng dun dat lo pula te direct funding long po pula tan te ahok hema long po ma long le po ma ke pen nap le dam pen nap ke deuban hombaran ni dak hojai dam tami hala kaki ponjad do bodi kaki ponjad do la pen hala da bang ta ko thia to li ponjad do hala ponjad office le dam tami la pen hala da west ana tu pen bang ke rajagaon hada ponjad do hada ka arju dam no alam di tum poisa hala tu direct funding si en lo ke hala tu central government ben directly poisa long lo malong lema arjudam no la tu ken ni chini lo job ta gaon panchayat tum directly long li nang lo li la penge central government ben ken kaita nang lo phit non hala da plain district along ke claim ke la puho central government pen Assam government pan poisa nang lo po rural development apan panchayat and rural development apan poisa nang lopo nang logike hala consolidated fund po along Assam state a consolidated fund along si nang lopo directly a poisa hada Assam long si lopo Assam abang hala finance commission pudo finance commission atu hala da examine po konat arong konat a block banzi ko an ki pinai ma kono so district banzi ko an poisa ya pinai ma po hala tu ri tarlit po la pen ke hala so teng si rural development upon la pu an poisa pinot pu finance commission atu pu state finance commission atu dei an ke hala so poisa Assam Finance Commission a recommendation ateng pen kipu ateng pen ba kipu ateng pen deng de jip minit nanta
ahut pengen deng de jimini recommendation chot kedi order kali de kedi la si ahut pengen deng de jimini ahut pengen deng po anje state government atum la so poisa PNRD department along lopo Panchayat and Rural Development. Panchayat and Rural Development along lopo anje Panchayat and Rural Development minister bang secretary de haladak secretary doji secretary banon hutke a department tin ta a commissioner ta dutulan commissioner ta penon ke secretary atum haladak langpo konat a block along si de la ta ako konat a jila porishad along si kelojima pu dhurong ta the jong si jila porishad along lo rong lo pulatan te lo ta lo directly Panchayat long lo le de lo ke di apoisa ke state government anta directly Panchayat long ke lo li hala tum ke lo bang ke jila porishad along council jila porishad pudu plain district ke autonomous jila porishad po bangali jila porishad po ana jila district council po ana ingraji pen pudam lo te district council hala district council along poisa lo po hala sa district council atum si ako hala ancholik panchayat kalite ancholik panchayat ala penge hala gaon panchayat tum hadlo po yo direct kali kaita direct kali lo lage an non itum phanke ke claim yo pange non 280 pen lo de lage 280 pen la pelo non paisa ke lo de la tu ke paisa ke directly ke la helo directly ke thang da velo jong si directly lo dat na te hadi pi lo japlang po MLA tum thang da chu pudun long le lo State aja kong state aja kong masih state si MLA tum la kroi kri la minister tum da kroi kri direct funding ke la si direct funding ke non anda alam si ching kichot a paisa bang direct funding ke lo le lo le non itu non hills alama bang nang le tu le lo dei hills alama bang pilo la bang ke itu central government ta mainly ke paisa ka bang ke hala tribal welfare department pen tribal welfare ministry department kali ministry pen hala dak pan si paisa nang lo po nang ke logi ke jong si 280 of ating nang lo rong lo tante nang ke logi ke paisa nang logi Assam government nong nang logi la so paisa consolidated fund along dampo consolidated fund along dampo and ke Finance Commission of the state the Assam Finance Commission labang examine po ang muateng lo hala pling tu pana teng lo kalau sa district fan si ko ano people po hala dabang ang itu fan dak Assam government pen jong si 280 jong si enundan no te apoisa ke dam ya bang PNRD long si dampo di PNRD long si dampo hill area department long nam de lo hill area department bang pawi to that po labay panchayat long nam jui po lake mane men hala dak ke deng donuk lo kan te district ame panchayat ka chiplai phana aja kong nukok lo no kali lan ta kali la ti mo sa mo bang di chini tu pe me lo bai tu na chini tu lo jong si 280 pendam no te 280 long ke autonomous ni ta chuhang long li lai lo alam ke dung ke ada kamen son mon dawi awilo la bai lo ke talang del hai lo 280 long ke panchayat awilo ala ba ke la pen non 280 long halai ho ko do lo hai wadi 280 like CC polong si tu manji B ponji CC pola te gaon panchayat pen municipality alam ti to itu ma council Karbi autonomous council aphan ke municipal board pen pachiho man CBG CBG sika anon ka la tu 125th amendment bill hala sige ke claim lo itu non la tuliram rong hang ke hai alanli CM ka che plan bom hedi la so a council ke municipal ating ku si bang ipu non mangai level 1 Deadpool a municipality la pen panchayat ating ku ya ta ka 1 bangke angi ku pusi itu autonomous state
Itungge autonomous state sika chuhan angge nonge autonomous state kali nonge hala ingde tumu jot taon along wrong kupusan sika cari nangima bu alo long si itu man baca mancit gibi la si itu nang ni pubom lo itu ni punangi ke 275 pensi poisa nang lo nang ni pubom lo atema 275 along ke Siddharth central government pen bangpo aron ating ke 275 ating men nang lulo pula nante apoy sa kedo anta da council wang la pula bangke alaga hala poncat and rural development long dam de lula bangke ladar mangke isi ini tum siksidul ta plan mun det ko he do vet ko ja kong ta do vet ko la pen hala da tu ni ke the gam lo teng bang la sam 275 long bangke for the welfare of scheduled tribe ke tok do wala da kanang scheduled tribe tum pan ka paching thur je pan ja kong pe du je pan si la bang so article ke salam pon lo la pen hala da ko la tu article 244A ateng pen puta hada ke tok du la pu hada ka bang ke 275 long ke la si 275 and boklote itu autonomous state ke hangta itu ajak kong do pon joy ke pon la ke council constitution long tok eloge dukok loge and 280 long dukok hada ke article 244A autonomous state alam ke hada ka abidat kangjang lo 62 lam da we hada ke 275 loge 62 lam ta do yo la elo alam mangke la sin ili tum kado eta manghunan delo la salam mangke ili tum sini nang boga cependang kali ba ili tum APHLC tum nang tekbu ni tu pulai tum ipugang tum takali lagi hok alam lagi kasi rata tum la salam bangke etek sera tum sita CMEM tum pan ka advice dun ka pili dun subsita la salam bangke hok alam sini 244A long 275 long grants from the union to certain states pusing purmati jadi dan la si 244A de any sums on and from the formation of the autonomous state under article 244A any sums payable under clause A of the second provision to clause 1 shall if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein be paid to the autonomous state of the PDD pudara ke tok do 275 abang lo implemented itu mana ke melo ansi and 280 long lo autonomous state of ke ponjak pusat ada gitu lahelo alam mangi nasi Anglong so mana mention pamiti the scheduled tribe pada ke tok do for the scheduled tribe for the welfare of scheduled tribes scheduled pada dali Article 275 of the table of the administration of the tribal area specified in part 1 of the table appended to paragraph 20 of the 6th schedule for your top net namang ke article kilo lake 275 di mana muka consolidated fund muka directly sedak palut nai waktu pulau sedak top dak ada article 280 lo make ada bangke autonomous state kimsi yang rak fund palut nai tokti gara kan tokti state government sinang sokon putih kalau wangsi state pen wangsi pu sinang luji 280 direct ada ketok through bangke lason ho tax sih kaca taxi pusi to ada ke la state pen la union government ma tax bahini itu hadi unut bahini lan nalong ni thailong lo social media on kan thailong Cengok along ni tengok press media kata lagi pihak tu PC Karbi atum mana Karbi autonomous atum Karbi autonomous council atum Karbi ngomara atum deng deadline tu bangla ke 6 schedule kapap huklo lapen ke 6 schedule kapap huklo autonomous state ke lake autonomous state provision kapap welo lapen ke autonomous state nang me puat tum lake ate tu autonomous state PC lada 6 schedule to the constitution of the paragraph 28 time kimsi fund directly public product of pay mati isn't there 280 alam han pen rar han ka pamang huma la bahalo ke la si karbi mo mara tum han ka chuni kang tum mangena tum Indian constitution nam tanu alon tin na nai Indian constitution la pen
Nah, internet along Google along mukhata tum lama teknologi. 275 pen 280 article 275 280 apa cimilan lo. Kalau seardi ke doma kalau bahasa itu cuma kemema. Rara tu munti lo. Sedang itu APH itu pulau 280 apa mudah 275 masa itu mereka nanti. Lahir itu mungkin nanti. Lahir tetan jadi constitution. Aki bida do. Ador harus sira pocket lason ador do. Kita hadak na lason lamang itu kan lah. Labang ke explanation pi ni do pon labang ke 325 ador. Dah diputar long lai doi. BJP itu manggil autonomous state ke hangga pangton je apa? Lapen tangka directly la autonomous state long apa bang je pan bang la tung kami klaim lagi. Lare ka demand kali. Lake rara pan ka chong pui bin nong lagi. Lasi lahai constitution alam pen lake rara pan ke kham tab la che pata ri pui lagi. Hek ko na khan ri. Aku bilang lakukan jom sebenarnya tu kita tahu lah itu ngerat pakai hek penuh kita ni. Lakukan istilah nedak jog lah, nedak jog lah. Mesti ada macam artikel 280 ekdom halah 275 kalau. Labang solam tiada sosial media ni di Facebook lo ngam lo, ni di TikTok lo halah ni lah, open lah son. Yang lo lakukan antum si lakukan tak heng pamit pemesi nak menas kapincong pu. And halah kapincong kalimat lakukan antum artikel 275 lo ngam. Kupisi ke tok dom halah ngam. Lagi episode itu mesti kapincong tu. Constitution ke episode itu lagi top kali dah. Ini mana pudun komen orang pudun है. BJP itu है. Laselang tu ke anti tribal pusi itu punan kok tu. Ada autonomous state kan ingin dokter tu ke anti tribal lagi. Kalang. Lase ke joy ke lama ke lah lo. Constitution ke lagi mana le selam ngomong kamu ke lagi. Itu mana so sedang blame lu. Government of India kan kapincong kita. Lasi bang nange thana lam le nale tum arjun tum te puseta constitution nam ra lang tha article 275 mata kima article 1 2 3 do 395 non ke 470 article am lel haro pila troksi ke man lel no amendment in group pon bom no chapon bom no akena so nan thapon bom no kena ni so nan var bom no lasi PHLC nange than alam le jong se arju do de puseta constitution lam arju tha hok macam ni galang lah hok lu ni hadak la dak bukan itu mangai than chu bai ma kali ma bangke lasi ladak arlo itu ngka chini dam nahi bangke line lo 6 schedule lapen labang so article 275 la bangke kachira dobino lapen mohem break le long setas so article 275 clause 1 pensi tangkanang lu bom jina posada ke tok adu orhilo de tum kla dak posada me ko matne alle pan jungjung alle pan chot ke nang tham tawre tai sita ini tum akit tap alu thui nam de lo pote tum thek thot la ngal non song le sudalan ni jog dolan non la song trok tum long la bangso ekor ka pache tok ta EPSLC tum le pache tok ali la bang rat clear lam de tuliram rong hang la pen elvin teron ka hai tum sige japon la si hala song trok tum ta la chini nei article 20 long autonomous state lam doma we ma khal to ta chini nelang talang ghan tham pakla kelang bodi di sini tengte alam ang ke article 2 lo direct funding pu lo sinon kaning je de hala som trok to get article 20 afan lo helicopter kali article 244 a afan sibang helicopter lapen hala tum som trok tum labang itum chini labang sol lam di posi siam tuliram rong hang lapen hal Elvin terona ke hai polo nang tu labang solam than thede rat ala tumha som trok tumha je aku ada di putulan article 280C implement nangji pusi Hong Kong ende article 244A implement nangji polo Hong Kong kede ni no labang so question si kabri polo tumha Karbi Anglong arat ke pini ha saru sarhang pusar pisar teman artikel 244S implement nangji Indian Constitution to Anglong pusi Hong Kong lo ente non apor ke pusi artikel 280 si hang ada lo tuliram rong hang hai ultimately ke tuliram rong hang lapet Elvin teron tum ke autonomous state nang ne pusi rara long la misese pon lagi itu autonomous state nang ne lo po maksi rara long mesen long po ni siam tulong ler nang po ni long le cho long ler nang po pu kan cho lagi thang apor Jadi halah West ke tok ke palang nudu ke tanung tap ma pen ke 280 pen
rada pan kepang hu lagi cok cip begitu ni PSLC kalau coba tani je kali itu kita tentang ini forma perangkat XC yang makai hai Johnson dia mana ni dah lo mati amen pu dong segi pulau elminteron lah ke kan tap lagi rada pan kepang banyak ton ini jadi 280 lagi kan tak kali itu mungkin so kalau tu sejarah mesti banding kita lo hala ke CM makai hai lo hala ke XC yang hala ke bahala tani je dah lo kan kopi sini lang lang kan masih non Islam ili tum chigi nai arom kan si tum aja tak le munji pot khala langbum bom le ili tum si than lo ke dam tang achuneng si le tum si than lo bo sa je government pe non ki bang jinang army le tum lamdon che tok si kuseta 1872 the Indian Contract Act ateng pen langdam lu pulotang te free consent do nai agreement ka che tok lamdon ka che tok pulotang te song ni tahai, song thom tahai, song kep tahai, song tharo tahai. Cetok mi. Sita isia condition do a party tin government pen punon ba lapu eletum council pen punon lapu elected tum pen punon song atum pen punon sedami. Sita non bang kamang hume me da bang kela lo eletum la song atum vekan tame cemang huset ku. Mana alang tum kadiman kaprek kipige kaprek. Polo tangte Indian Contract Act ku subject ateng kachini da mateng polo tangte halake valid contract ali dadu ala tum songa tumake ake mang ake hang ateng pan kali lo government of India government of Assam tum si chong thui det lo training abi da training pilih lah tu lama ke la solam se don autonomous se ke hanglo sida kipi ke sit kyak ke chepan open bu lahage hang hang he mati pacu bay lo mati hi ka paci pi lo puyo na son ke hala ke japon si jok chilu ke dapan ke japon tum to khiri na mi pusat to mata right kit na poke ni tum do ho puas right kit na po na to non hele chi hotai lo pilo ba na se khilo oi pulo ke non mara to han lo lo pusi ba ke ko pulo la na se la to ta right na poke ya to ha som trok to han ta la se la da pulo agreement every promise and every promises boleh dah kata forming a consideration for each other is an agreement ihia party by ihia party mane alam che don lo pulatang te ale pu pandalong ko suppose song tro katum mangge kopilo mon sam phanse banglo jakong phan ke loi phanse banglo government of India tum ale ke long mangge pilo la tum mesen ahong jai si banglo pot ki mesen amuni tumhan pasung selo kusi government of India ke kama khalo ba ke deng ponlo la pen hianat song tro katom bang akimang magalalo alang tum ke hang song kami long pu kusi ninge te ban si tok mati solam don ma ke sidame ki juda bang ke government of Assam ba government of India tum chong thui den la hando la si agreement pohornu bang ke both the parties mane transparency do nai mane chechar dak la son se ke hang pada pot la son nai ji pu la son ma chini dun dak nai la helo tum pa to non kero bipar pilon non dam thukin na non la bage advantage Assam wo aputha pini nang li si kada kai tem no algorithm lo la se hala dak advantage pulo dang de ali la si itung pan Karbi ba tribe to man se ali ma mate ki awar side ma mate ki che to man se awar side lo ma la so putha nang li algorithm alu hada kaning je dun pen hada ka theglong pen ko pi lo ma nang li ka chini la so putha dar pan ti pen non neli non ke elitung ki punai man neli hala da ke thandun alam ke ding pik po sila elitung la so advantage Assam po alam itum alam thema ta chi kroi dun nang ni thema itum ke autonomous state si han la pot ni ki puno na bang la po hello itum APHLC pen ke da Karbi Anglong ni masau ke advantage Assam po alam ke itum si kroi dun nang ne da bang ke advantage autonomous state of Karbi Anglong and di Mahasau po bang si punai la ka hop ta Karbi Anglong di Mahasau upon our side po bang si punai hala Assam upon pudam nang ni ito mange hala mga longbom lo lagi advantage our side do dita mange itu mana dong kip kita our side do tupik hala tu mange why itu hemprek long tu elo pote advantage Karbi Anglong
state poson le chok lata Kalang non le hamre ko advantage nang siya lubo. Itu mah main besi advantage na edu tapi ke. Itu kodun bat po son long ke. Las itu kodun bat po non ke ki pucho bange long le ke Karbi Anglong hello ke tu napot long le Karbi Anglong si pap en chot na pudi. Ai pini Karbi Anglong bange hala a factory ke selama bange aso bange Karbi Anglong si selam po akit ke bange Kokrojar si salam po. Ada tribal rule. Nangka deh. Kokrojar ke long lia velo ada ke. Forest area ke tu anpar de la dima adivasi ben ka boro tu mesti tiktok dan sajdel ada ke. Long lia we ada ke akhi joy. Long lia ke joy si ke tu pun ke Kamrup district si ke tu tu la bangge. Neli si chingi lo ada bangge. Neli ke tu on Kamrup district ke sarkariya long lia tu tu o la puyo. Lasi nili mata hem tikim ya paneli panda sarkariya long lesi na PG pura kopine pajing thang lok non anta rason lo lasi haladak si Kamrup district si sarkariya long le ke ong thulo ante kopia pot si Karbi Anglong la pen Kokrojar ka selam dam lo la ke kislam dang ke hadakta siksidul pinak nakta siksidul along arona teng penke tribal kalia tumke long le nang cerai long le lasi back door pen mane anung anatu ang hap pen nang ki lut asom la puya anung aprang ang hap ang nuang hap pen lut nuda amasi anung ang hap pen nang lut si la hem katumpra akang si klem no kacong bulu anung na tu pen dokai kacong bu atung hadi anung na tu pen nang lut si non lo ke wathak ke 60 pen bon cling lo ko jo aman non ke anung na tu pen si advantage Assam pesen na pusi si long le na sera la puyo lagi heman po na kero lo banung kalang lo anung na tu ke rot lo la bange dokai mane take dak tadi take lord si ke selap la pula bange hala kacang hu pa bange aju dujoi pensi nampe take dunong le pin masi klemim tidi dokai po bange lage nang take dunong ang ho si aju borjos tipen ke teng ke chok pen son si na kilu la puyo na itu ba bange la si ni tu la advantage Assam ke Karbi la pe Anglong arat tu bange di Mahasau Asor anta di masa tame Boroko sari tame Karbi tame Kuki tame Thado tame Mar tame Garo tame Khasi tame lake deng duno lo lake deng duno lo ke deng duno la theke lake Assam tu aphat lake itu man gali itu manyong si nang nangkirum ko pang tui kang tumret konde article 244A le implement serak no nente la sigenangi itu la sini itu pudun la sila so advantage Assam poke itung ke ali ave itung man ke la pen itu ke deng dun nang yakam ave la ke deng dun dia par tova sakuri pio po budi sakuri long dun po pia sakuri lo hala ke bab si ke eji po mati bab ke ro sakuri ma ke long dun tuji di non pu ana ki ong master akam ki ong pu ana pion akam ki ong pu ana guard akam ki ong la pitu thede si hala bak ka pi akam si kem tu pulate lage ko pian le si dolang lage ki pi vek nang ya hala pi det lo te messenger po ke pi pe si ako aka prek bak ki akam si kem tu la bak ki de hinoni lata lage chai nom se long fan pi long pu lata lata ka hinu vali sita lama itu mapan ke no mat ke itu man kang turji pula te mupen afram na ne pu et lo la master kam an pion kam an LD assistant kam an sokidar kam an la pen malia kam an la pen hemkar kok jadu wala kam an ante tribal to man pilat no landa ne gaman thak la pichu eta akele da do tu yilang ne che ne ten de Akhirnya berapa pilo sar? Non ye bang, hansi kecil tu masih piweret ke. Lain itu sakuri ke long le lo. Sakuri ke long le, kabia per le ke long le kali. Ake dua sakuri si kecil tu masih piet. Kipinang dia tu masih piet. La purpose ini ke long le cotan. Non Ambani ke lake CBG, compressed biogas. Kaslami sama jadi. Kasi compressed pulutan ke lake mana kipu kiui.
akiter kat do kami do ana be ana da mara api dia budi ben ceng lok lah ya ki ko yo hormu do an mana hiji ni hormu do an pen is la dak nang filter si la so gas ka salami man mati lagi di pulutan te lagi dak Karbi Anglong so sonon la dak Dasbin na pinchang dak dasbin so no de bok te la era tu do unji mana nim te mana kaya do unji ba kama no refinery Karbi Anglong border numuli gor tel gorong lo na it chok lo da dai thor long dung rai ke do han arjutha dumi ma dono ma hesu athi kai ngar ma kai ngar ma hada long ke do han arjutha bokajan cement factory nang mi kok lo hala muni tum cancer over asthma over ko pe pot lo bokajan som som nang disease logic do long te mate bokajan ke non ke compressed biogas tu la de la anakiter ki thu ki ya gas ki na fil taji da na cha salami ko non nim da dam la non la so CBG along agreement ke top dum tum hem che ki non thala so gas ala dum chi chini po cancer pe ni lo ke long po la bola ako la biogas account ke ni tu DRD ta claim lo lage DRD biogas ke ta ke che long hi chai long hi muni ta tu ma hi adak CV la oi scheme Meghalaya so na tha scheme baga thengpi theng prang ka pacha na oxygen pacha na phan lale klem no ba Meghalaya ka se klem ma ti no crore and crore scheme central government man wansi thengpi rong lok si bang ki no ta na le tum lak khanduli ka no pulu ponchong ha umolong dam to mane pine tree bagan ke klem dhemani na ki lada hedi non ni jungjung ka sini dam deo nang le tum dam ta tha government atum development pu amen pen ili tum along ke dotang hormu si himpon dat ti development na kacing sura men pen upo hedi seta dak ki dotang hormu si himpon dat po apen itum dak ke long tu na ya hormu bang na tekan ke dat po for example ne non pipo solar project na ki bi hanga make bill lord seta haladak na install therapy for example na install therapy kopilo energy ke ada apa sih pon pokoknya di Karbi Anglong sih pon po energy or muke hala solar ame ke seta labang so ame Karbi itu cek thorun long le deji kemana di bang kapre ka state kali kona ne si bang company apa kona ne se jodam de dila no man ke thor dia hem da we today Karbi travel dikalima mat plaster sai si bamboo sai si lai hoi ke thor dia hem electric ke home ya thain da be nasi ahod sige ile tum India tum si pu ma jadi British tum han hai ile tum akhia da pon drain of wealth pada klang ma jadi ane non council ke kalong ka chari bom BJP li ra ma ne pon tum ma ke drain of wealth ko pi ma so mini ma tum pori kham chini bo non la tum jo ma tha ke itu British tum si pon hai mo itu ma khia dat ke pon ke la drain of wealth kala ma kali ma tum la bu diam na pori kham la tum ka ma tha ke la Assam government long ta kadu we mat kali aja tum ne tum chini la tum khe tum bang hala North India pen ke bang tum bang la tum he hui ke la ke itum phan ke la autonomous state long den dat na ko la long le ko le itum tum pralap na ko bang kan aja kong ke long ya pan aja kong papa be det khang jang nang pa kam se claim lage ako ni jungjung ka chini bang la no council tum ta la bang so responsible ke du ate hemprek long lelang bukalang tumna chini la silabdak mineral resources natural resources ahormu ke do ana bangke CBG pe menaji long le phelang bangke cherai kom pe menaji la penapo development nangji pulote government na siwansi rat aphan ron back nangji ma diani nongat ke aku la sikidul ke mangke la mati hadi itum da development account factory le nang biji sita itum tribal atum si binangji puja ane tribal atum binangji pulote hala factory along technical quality technical education ke nangji ansi nona la technical education ke long ra ke claim un etik itu mambong ke claim un etik ke lai hui as scheme ke itu long wan nang ni non ke claim nai ke itu technical along itu ka porhe ora ki undia pan technical along ka porhe ra ki undia pan pulo te mu pada pu etlo itu mamuni to man sakuri pinang po mon dola kam ta me
Sokidar account tame, pion account tame, LD assistant account tame, piwer nang po, latum upon ansi pichok nang po, technical lang yung porke dun nung porke. Non hata itong sini, IIT ta itong pas nung dun ba Khoragpur benda, Karbi itong ta. Hala, plangware na bang kalijet kente hala. Hidup bang kita, sar mura bang ne pion ne Sokidar si klaim pubo. Lason si bang klaim non te. Un pola ke apa non itu kacini dah naik bagaimana no transparency भी नहीं रात हम लास आगे नो तो मस कॉन्सेप्ट में clearly था Karbi lanti hydro project हाँ dak am tereng long do kan itu tax ko am no long ke bokajang CCI do lo CCI kan itu tax ko am long la so lam tang rat ham paklang dak ni kacini teng zero zero apa था का environment dah tu tulang ni dong ha am tereng so so environment kalau nu dak no la teng thap lang teng thap kan kitchen ko ke 5 kilometer po 5 kilometers radius ke light akijo isi people lo am tereng amano nya la ta people det bente langan da long ga prang so di thepla ame non hala ke sala CCI son ta government jobs ke long dhala da jobs ke long da zero labor ka we bonon ka people mona ese plan ni ke la so Ambani atu factory nang dokok lote bhari chingkai thip lepo gate along tan lut long le ji non bokajan tan lut long le de kente la pen non ajung la Assam Rifles Training Center ta jung lut long le kente la pu lo ke plan ni ke ha bitilen la si la ke ahoman la ke jong si APHLC yong si Japon ke bang lo kan te la so pa tum lang pa mi nahi la ke ni na be pida nahi pida nahi athe lagi center ni non ke difu ke heart of the city bole tum pudan headquarters don lada ke Anglong lo la sila hai atuma man ke paramilitary to police atuma ki binai ke half border se binai non ke lage public man sina protection ni kali itum si protection ro na lo akam nabi ma didanang do koke iton ke lang upilo dan itu man ali kola khotkhoti na tuta tea garden do adlo mati hala so tea garden ke jor ke mati ko pilne akheli meli do nelia akesa number pin ni ta nilong do apuni sike la tu anya non ta garden do la ande bang bang na pilutun ede ji pulante la so garden council madle nam de garden pinchong de kami pape the turong da mele goreng lo bukan goreng da long po hada la pen ke long le te cherai un pole ala ke naga dun na pen ni de chone ke sa do ke en project nang do sa do ke la se non ba ke kidam tang an ke kidam tang lo factory puno industry puno ka set up tang lo hala so Karbi ara tumhan ke theri no man government of Assam ba government of India tum nang chong thuilu sakuri nang pipo pame satami ki jut ke technical itum kupan lo Karbi itum kilo kechali kidu ba ke dotan kuan lo la so bang ke bang reset matidi a criteria nang pipo la sonson nai kupong ke jo advertisement ki pilo kupong ke Karbi dum mang la so ang deng bang undun de lidun de pong ke nang tum ban advertisement nang pilo sita jo nang tum amni la sona be de kupong ke la se abe de pong ke non la son to la si aprang kidam tang lo non pe na pang ke ini tum ajar factory punar industry punar nang set abi sita itum transparency mane chechar dak nei kopi ma nom sateng ale itum akhe tong pan kopi ni duma be ma jong se abe pulo tang ke itum dak pan si mane pasal ablong de nei la piniela so alam be na jo pot lisi PG patali PG ali alam nang klang la hai Ida nili pudun lo pata pen list ke jar pen lo. Lage pata bukan lage Parsi alam lo, list bukan English alam lo. Lain lo. Lasi ajar ke tek pen ajok lo hai. Aprang MP ke jeplang tang atum ta pulo. Pata pen list ke akapre pul hai. Seta dak Assam Land Revenue Regulation lo dak do mati yo. Settlement in these rules means the leasing of land at the disposal of the government or includes operation, survey, etc. Like settlement, lote, non itum the settlement pata po nando kedi. Settlement pata kilong ya ba? Settlement pata po itum pata ng pipo. Kilis po halage. Kilis apan sila si periodic list po lang matidi. Non periodic list po kaya lake miadi pata pulo miad pugadi laga period papan gante asi media periodic pata pulo lage miadi pata puke
Anke alama bang tu ke eksona pata puta tu lo pata puke lagi Ingraji alam tak kali, Karbi alam tak kali, Parsi alam pusin ditum sini, lagi Assamese Hindi tak kali, non tu ke Hindi alam je plan der lo, ba non tu ke bang Hindi tu hapu bensi bang pojo Parsi na tu bensi, masih lah tu alam cinglit jom. Jadi lah bang pata pulo te lagi len pata pulo te lagi list lo, lasi ajar तुम पुल है पिनी अमेन के पुडाम इंतुम के देत पो राग दुखी लगे किलिस के लके पुजो किलिस के लके निली फांसी नांगला चेलांखा नंगली पु चिनी मचिनी मा नंगली चेलांखा अलंगली कोमत लोने इंटरनेट पेन पे कांदुन अलंगली फान अमाजे चेलांखा पुलो लिस्ट पे जाओ लिस्ट के लगे एग्रीमेंट पो anke ahut hut pen text pinangi lai lo kente puyo ay pata ke la puali pata te jar lo lage agreement lo settlement padang ke agreement lo premium pinangi ke chenko la pen hala text ki pibom ke khajana si pibom lo ke khajana he lo text lo kente yo la puyo itu monitor la si thang do nang kok te ti non ke bang therak dub ji mene la si li pu pe jet ne amen bang ke tapi ni ke pu ne तो केरो पेपर पे लोसा लसी लीज लपेन पता सिता इजाक बेलो सिता लीज अतुम पेन पता बोला इसे अकोंडेशन दोकोक्ता है सब सोका चेप्लेक सिता इंटरनल मीनिंग आरलो बांगे इजाक दे लसी लीज पोते मैक्सिमम 99 years दे maybe 40 years अदो 30 years लो ने लगे a period के लगे लीज पोसिता period के अवे है लगे सिता में नॉन पिनांगन ओंग दु मतम के 99 years अनांसी लती गार्डन लपे नॉन सीसीआई दमे 99 years अन बक्से के एन पोसे ओ लता इतुम फनो बचुबे ले इतुम फनो बचुबे इतुम पत्ता के लोग अपोक्सी Guwahati Asansol batak tam office plangi mene hala apartment building selampo apartment selampo amunit along lege doga miani pata ningkan thom ke papa ang alang nikilis tuya bangke papar 90 years 99 years ko pusi ko naga jakong lo alang li 99 years ki piunji validity bang 30 years lage ro muni to ma pa chubbe ni lata misni profit lo lage lo teng ko tang ke di na ai pu ba sa na man le ga chen lo la legal pen and galilo ahem pu bang long le ahem pu bang alle ga chu en chot galilo la bang e kiviri po athema alang li 30 years lo Bisaralam alangli 30 years deadlote asopo bang ta ako hala 30 years ako renew to unji di no bang la pugalilo bang asopo bang ta renew ta unilo bang man pidang de lege asopo li asupo na unde de ji along li chelong tu de ji asupo bang ta la son ke plan la si la yu ke chere dun chot nang hi jo elitum hai di mutel जब से था ना लिंक से था ला अंबानी बंगे लगे बैकडोर पेन ला ट्राइबल एरिया लोंगले के चराइया फान स्कीम लगे थांग डाली स्कीम या पॉलिसी दा ला तालो ना पेन ला अडानी तालो सोलर प्रोजेक्ट तालो ला पेन ला सो कंप्रेस बायोगैस तालो लगे को सोन वांग बॉम ये लंग इलेक्ट्रिक रुंदे दे तो ला सिला ला हाय आ प्रोजेक्ट का पांगा मोपेन पुलो इले तुम दाक के तो तांग और मुसिला तुम के नंगे ठीकोन को पोसी project wali gala gali development a men pe tum ahop per arlo bang tum ritarli pen langdun chini pe me pulatang te itum akhai itum along ri ba itum along le kelang kan hok the kanji kusi tum ga chada as peleng we talks on 6 to the constitution of India and autonomous state episode 499 long nang chitong dun akhai sar jega tha akhai sar kiri rong phar la pen akhai kursing timung nale tum bang thom pandame akhero people piglo ame to mapor teng bang chupa pana chitong lo pot la pen chuning ri thulo ladak viewers peleng we nangkelang dun akorte la pen ing gp po dom ra tum han tame chuning ri lo itum la bang so chatai pen a chesna ta chatai pen tame tum Karbi bate trap tum isi kama thake par sigji thekje phan re mucho je phan ilitum long ri long patta chrai kom je phan la pen me thanga the tame an so kang tuyang deng itum ke pon thek bom je pan tum ke mang pon lo la sila bang so channel lo nang follow tu nikha nang subscribe tu nikha an so tum birta bang pachita thek je phan la si peneng we bang so talk show bang ke la pon tum kang ton lo ka do ga we phan tame ajo ki me kardom